Jangatheti cho ejiri na gotegera uge bwa atongeria na kinyankuruki kwena mbicha twethira tukiona ikuchiritie sana na imbicha ya muchemane jira jira rintu kwa egoro katika kaurori governor wa county Meru abaire kiraito muronge na aronekanira agichemane na rais William Ruto na roterero status eto kwethira tukimetegera kinya mbicha yeu ndene ya ngatheti chietu mantu jagura jangiza maingi tuketha tukizariria ndene ya turinge ime na ageni betu barukirura na arua na kwethira ungi kukwataga ugeni rikana ndene ya YouTube tole live etare ya Meru Digital okethira turi imwe kwa imwe like share na wethira ugitegera rwarero toro ntuko uraro kethira rugita nambere county ya Meru nithiritwe igikujira mantu kathumba zaria kuraga kugwatanira katika governor Kawira Mwangaza atongeria bange kathumba ario senator ajumbe MCAs mujumbe wa corona kinya akaribongwa kugethira gutena kwerona katika atongeria baba bonde gintu kira gitumite county izi ikethirwa igitigwo nyuma kiri imwe ya miradi na kizamo za maendeleo popo kinyabuto kwetha twibutagera rukirwa na ruo ndene ya turingeme karibu sana tawithira ni bambetaga Dennis mutumacho tune mubango to turingeme ndikwenda kutakanya ndeno kethia kwa karibisha ageni bakwa tukwenda karibuni sana. Asante. Karibu sana na studio chetu cha Meru TV na tuambirie kidogo thira ukithia Meru ubereri uto ryaku meterotere ruko. Bugaibo bwega sana Dennis na Meru TV ni kuona kwagirite twithire twina gikaro giki nikenda twarairia wit na mbere wa county yetu ya Meru na Kenya at large na bugaibo bwega inyakire gikundi gietu kia New Dawn gitongeretwe bwana Alhaji na Secretary General Julio no tu wago tutithiria mibango ekwijagaja twariria wit na mbere wa county yetu na Kenya mugeni a Meru bonthe ibu bwega. Alright, karibu sana utabera rito yako. Rieto riakwa mbitawa Catherine Gacheri Kanake mbumite Abo West Imenti Central ondrare mwitiguge wa sibitari inditete nguge na national government inditete nguge na county government from the first governor second na nditwe wa bathatu kwa uoni komenya nguge ya rwangiro ogima bo mwere uria ruritawa na ndaigua kambeje mbariri nyani wit na mbere bwa Meru no turira county yetu egwita bwega turi a Meru itu tugwita bwega na yethirwe ate gwita bwega turi a Meru no tu tukuria thina ibo bwega. Alright, karibu sana Madam Kanake. Thank you. Senior kanyiga ibo sana Dennis ibo sana Meru TV family onde na Dairy FM marito jakwa bitawa Emmanuel Ogundi lakini antu bambije Manu bitandao na bame Manu rirorera mbumete wandi ya rirorera Buri constituency ira ina mujumbe wa Buri Mheshimiwa Redikiri ankethie muno antu betu ba Meru na mbumete muno rirorera mbere happy new year na tulia naroga tumbo chambua manzeje tatu saja ndene Meru Charaja bugi tu kijaja bugi na tiagi gitu kijaja tiagi. Alright, karibuni sana na ndenda tuambirie kidogo tuthuze mbere twetakire the thirikari on in general thirikari ne tuambirie hata 012 county Meru. Madam Kanake ugategera as we speak thai twi Meru where are we as people of Meru nere kuturi thai kile mantu zote ongere kukaria as we speak overview yeku mbere tutonya ndene ibo bwega bwana Dennis oni tegerete rwangirwa county Meru compared na kumaria devolution ya mbiririe 2013 the first 5 years cha devolution na second na nande tambia ithatu county Meru tutete bwega kinya nini na riria tukauga county Meru itete bwega atongeria batebati kuona jeka bakuthurwa pero batete bwega ibetekairie bakarekerisha na nare betete bwega tukabere bakuthithia bwega otherwise county Meru itete bwega weta na mbere na rwaria tukamenya na ati itete bwega ibu bwega amanu ntite kitaro taroro ko maybe no ithro na perspective ukauga county to sasa when as you speak omba kuga ata ukiona utongere bo county currently tukaria ata oni viwe kwa ndigwetikia ukiuga Meru ni bugitongo gethra umete county ingĩ ũkeja Meru imũgeni but manu kwĩna bamwe itukuona kwĩna bamwe bakwari akuga county sasa wene county nĩ gwĩtaga mbere wega so ero no menya Yesu aitete mwĩna nĩ Judas na Yesu
Ande baba tena aje Meru. Baba kwenda kwa Meru. Yes, na unini kwa Meru ina thina. Okay. Na Meru ina thina very serious. Na mtu wothe wenda uteithia Meru. Na bati gutegera guru akatega thina Meru na reri. Wothe mtu wothe nyoke tho isinya na reri. Urongo no uteithia Meru. Ni atege Meru kuma kiongo kia Meru ro tongerete nene Meru. Atilo tega na rungu na atege bwengo ro tongerete Meru. Au na kama thina reri mite. Na thina eri. Yes. Mara kana ke thina izi na ndero tuko blame. Tugategera tu na tongerese. Ito athurire governor tu na senator tu na MCs tu na jumbe. No na ndo kuona ta wena ndetu uko blame no tatongere bonda bakugaranira nduko inka idiri tonete governor akieka mucemanio juju augeta njo gochwa there ndene account ya Meru mucemano juju most of the MCs bataita actually nyamu nini we mushimwa nto idinki kinyama tamba ku mucemano juju na kuringana na governor augeta njo gochwa there. Number 2, senator itonete kinyama na agerete gwika mucemano juro ikaikire kabere kaire jota nambere na yejo rjo gochwa there na no toka blame katakata kaba hapo no tobonde iba kugeria gochwa ndaira tongera baba no nando kuona no nandi ugotagero muno na dito riu ibo bwaga bwana Dennis oni experience ire ndio na miaka ire ndio imbije manto ja management na nyake thongo kirende nakyo kaunti yetu Meru neringire kura na madam governor arona kura majority lakini kwaria uma governor wetu Meru madam Kawira Mwangasa gintu kira gitawa management na leadership skills aticio buru nonto a good leader and a good manager kira bati ko embrace kia mbere buru mu Meru I teamwork team spirit mutu ambago chwa kugwatithania antu bonde bari ndene yawe nikenda bomba nandi kubanga mantu bari amwe babanga bari amwe jathithwe bari amwe chonde chete na mbere bari amwe muka mubango era baketha bathithetie bathithia baibonde baigintu kimwe na ndira mutongeria remero ko embrace team spirit thina no muka ije tiamburi ya Meru mbwe a very simple example ira a Meru bakerewa mtoro tathoma management dokiere skuru principal wa skuru akare gochwa teamwork kana urumwe na aritani na ntobonde bara baitango ge skuru eu kwengo ge itwaku ana bakuruka kwethra kwina discipline ugeni ari na nde mutongeria wonde ari na tukieja na example na ngavana wetu kire abati gochwa kia mbere I teamwork. Number 2, ngavana wetu akaraja mtu utathoma management. Mtu wonde oreo uthomete course fulani tuge na diploma, degree na tharathite course ya management na leadership. Oni akora ntegete ngavana wetu Meru ngavana Kawira Mwangasa akarata ya tathoma management kana leadership inyethera nauga aina degree. Kethera arathoma leadership na management mbwa kraskia keukia management gakurukire na ndi Kawira is not a manager, is not a leader, no but kwethera embrace the team spirit. Na ngugi ciawe akaraje ka ukompete yake na tongeria bangi ngavana riria Kawira aretete mucemanio riria senate etete mucemanio ituronere ngavana wetu ambiria gupinga urio atije mucemanio jo ijwai seneta karetete mucemanio leaders ba Meru kenda babangira witi na mbere kwa Meru na ndi nikiuntu ngavana wetu Kawira pinga abati kugwatanira na bangi bakathithia mucemanio batuga tegera madam kana ke oruga governor atikwenda team spirit na at the same time nako gere gwetana mucemanio no tu kwa na team spirit na nako ngana kobeta na ni MCs bamu batugweta ibo bwega kambuge governor ke nyethera na retete mucemanio number 1 aretete MCs mucemanio already when impeached governor matoto ya kugeria gweta MCs abati kwethirwa ambiririe from the word go ire abati kwethirwa ambiririe guchwa team spirit nonto manager noe weta guchwa bangi bonde akabareta ari na ndi bakambiria kubanga Kawira wetu wonere from the word go ambiririe ndwa na ikyo giatumire ambiririe ndwa na ate kumba gwita ngugi bwega na ndi MCs bona the best thing
kaba bamweberie batigwe bombe bone ngabana nge baita ngugi kawera wantu already abachwa a intensify rendwa na da intensify ndwa na de MCS na bobono to nge bakathithia tiga kuga bamwimpeach no twate kwenda thiri otherwise gweta muchemano jwa wewe waretete thai ikenda ba pinga jora joreti senator kenda na de bethra bakuyo water down jora ja senator jwa gaimbijo kariria no tituonete nyathi ngati bamwe ba governor rĩrĩa senator etera muchemano ibambĩrĩria kwaria bakiuga senator gweta muchemanio jwa kwaria nga county bageka jwao kando tu ukaga na ate bakwenda gwika muchemanio jwao kando na batije tu mbio twa kwaria batije objectives na ndio kuona gati au kwina ndwa na ngavana aletera muchemanio jwao kwiverate she would have done it haria kenda nandi bethra beno urumwe. Alright, thank you Manu kidogo twetakagira kile muchemanio na outcome ogwa kivuye kuno kunataka kukethera kuona mashiara at any point in the county Meru kire miarie miaka etigere tutoneke the next election kwena mashiara county Meru gachoka oran Meru bonde bakwenda inyame chamani ya kwa mirongo yere me chamani ya kwegana no kuona taguka kuona solution at the end of it all mando Meru bere ma ancho support au gathering ya dia kawira mando musemano je unit tu musemano je unit kawira era political nemera ya drama cha siasa wateka rĩrĩa mathiko ya sniper ya rĩo tukura mathiko ya sniper ya bangi chaba mandariki kawira kabanga kwa Andres County the same day mathiko ya teiru akabanga nduko you the same day ni akathithia atia aka Andres County tukura sniper kuthikwa nduko menye interest iriku kathuri yaku akaika muchema kenda Meru bari kuma ura Meru igeta no kawira banga jowe no kuona na muchema jura jwa wako banga inyo atega roterero awe akoreksi other leaders mara nakuga aka kansu salary ende tingavana na pole sana ntira kuina pole ntuba family ya to idinkia na ende tingavana na ntuba Meru ntuba kurus mami awe atomire pole sana na murunga moinya no tudai orende antuba ile ira Meru nyo embona kuga ata ukiri mami oe tumire pole na murungu abaye kumire nikenda tumba kuingira mamu na njira yagirite na ndi watega mantu ja mutuma the same nugu unit yokwenda afu ko correct mutudhuri akura batareri kana ategweta misemanio ari wana tena ategweta misemanio kawira ki constitution atina ini authority correction deputy governor ndro ina aki ekuthithia oversight governor deputy governor MCS ojora MCS bakuthiria governor mbio bakuthiria governor oversight nundu deputy governor athurura governor athuri governor ora the CEC kana chief of staff kana county secretary no bati kwa deputy governor heshima yawe wa mheshimiwa tuko tumureka TV nyange kwa na ine mistake ubati kumwita ya mutongeria wa mwita wandikite aria toko baruga kwandiko ukumwita kwa issue cia TV tebuthiria mandu TV ni ibuthirie mandu jora watu betere bacho wana deputy governor na governor kwa thirikari mandu jate gwita correction deputy governor mtu munene muno noisa kedi ni command then Meru county ana bati kwa wakitio kiawe na heshima na kawira kamenya mianka yewe ekingugi tethiro na kwenda the same time na gwita na musemene joa reconciliation the another jarengi nio na correction deputy governor ndengi na correction MCS baba tekibo ndengi na mumete constituency tumete the same constituency na kawira mwangaza na ala tore la kuja mechemanio ekuthira mujumbe member parliament yowe uraka mujira opponent uraka akatumanya mugiri gwite kaigwe no gwigwa kena itonekane agita mugi ramira kore direct nyako kawira ira mujumbe aretete mashimore ndigira aretete kuma mairi 10 gwita mbaria na guchwa ureka thu kwe gitu kitingana na twa bo baba itangu kwawe baba baba kwatanero noe ibakuthia meche bakone barabara yinya chungu bara yira hapo uti barabara ikuendelea uti gitu kuthithika na ndio no mbia na kwenda unit uti unit ndu akwenda gira kuthindura machere antu bone albaone gavana na kwenda reconcile na antu lakini ndenge yo bathithia
aba ori every day ruki ila sasa no goro ndigura manzo evidence yako bumeta consistency na mumete ira kuona kama mtu aidhivia na ira tukuona tuko aidhivia yes Bwana Dennis tiampongera kanini yangu kawira nade naretete mucemania ta MCAs neta inya deputy governor Yes. na ituije ambĩrĩria gũteca governor sometimes back mara na mũgitĩre stima mara na mũitĩre security yawe mara na mũcenjĩrie obici agikiwa obici toigirwe ikirwa kwa obici gakaria ngotere wetha nĩ obici kai toilet I'm sorry to say so nande iturona TV na itukigwa bara bukonde no tutore amiru na twimiru kawira na twire gũteca deputy wawe acoke gutire amwita inya bari reconcile acoke na ndia mutumire baruga ya kumwita mucemanio na mbita gwita MCAs na ritinguke bare baihanda ha etere deputy governor later kwa wite was an afterthought na inya ogwa we mumiru na inya nde oni mucemanio no untengita no to wona it is an afterthought no tiji uria gwita kubangirite na twire guguteca otherwise au atarithĩria bwega Yes, ntukoi kai idri itonete public service board yame generally watagera kere county tuna nyande goro on the a lot of unemployment. Sure. A few days ago itonete chances chikieza no public service board na chato mero twanya twa alimu ba ECD sibitari and all that. After a few days kaire kibaranya bagaria kwa access website eu nambi twaja kwerekana ati county secretary na governor bakuga gote chances na uchiri. Yaleta some commotions kitona MCAC bakwaria barabara uterero na governor bange bakugozo. Personally on your view omba kuga atake kare karere umerere atwanirwe ngogechi kwa advertisewa nyumene ngogechi kwa ebiro. Ibwega mono Dennis kambere mumero ito kwandikana staff it is wrong overdue ondre kwandira itango ge sibitari na mwaka jomwende ko retire the sibitari na retire it was a dispensary ndetwa in charge na ndari na sininka kowe kwa bati kwethero inga kagita kau kwandikani na kuma riu gutaandikanwa na tukuritaya antu baba ingi kwiregeta kwandikanwa 2019 staff bakai kama meru amenya atiri kinya 2019 yo baandikanwa bakai batangani jarwangirwa health rwina deficit ya kurukia staff ngiri imwe na nande twaigwa ngavana wetu uria turerigirite ethirwa nwe wi front line kwandikana twaigwa kiuga gutena mbeca cia kwandikana akwa personally ndiona yau jate bui kiongo no tukethira county assembly MCAs pa gutenga mbeca cia kwandikana bauga iji cia kwandikana na orera twije turi aritingu ge ba thirikari itwije mbanje tiethithagua o untu na vote ebu kethira yerwa ni kwandikana ibati kwithirwa ere kwandikana na ndi gavana wetu akiuga antu bate andikwa ri number 1 mbeca ibi na kwenda gwikia arenda kunda ibati kiana Number 2, ikuonania buru ati gwatanirite na County Public Service Board. Na no abati kwethirwa ari kiongo aki-advise abonde bare bari and ha bagwatanirite nabo bakaitanguge bai teamwork. Na ndire County Public Service Board ya advertise County Public Service Board ge kuona kwina aja inene mono ya ritinguge kwandikwa mono rwangirwa yothe number 1 rukwenda ritinguge nguge baba inje mono rwangirwa agriculture itoko ana beto ayuthi baba ingira ndi bali advice batonye into agribusiness kwa biko batikota kwena extension workers pakubonerio remi na babachwira market nikenda yumba kwa agribusiness na ndi gote extension workers ibabati kwandikwa rwangirwa water ibabati kwandikwa ECD teachers itwene skuru cietu twina iras bingi skuru nyingi ECD classes itena aritani na county assembly ikatenga mbeca cia kwandika arimu na ndi gavana wetu atwira arimu bate andikwa ri number 1 niki na mbeca iu iciete u au kona jeka kiongo kiawe gitegwita ngui sawa na batito gutegerwa gavana wetu no tukwandika na kethera mbeca ni tengi ibati kwandika no arafu gavana wetu Omeru akara akiuga wenji bill ni nene mono
na inya control of budget itwenda na ugete wage bill ya Meru ni nene muno twenda control of budget amurisha kaunti ya Meru itegerwe ibao baba andiki bau bato ba wage bill ethirwe nene kethira rungirwo gimarute nantu agriculture ute antu baiku isindi yari mutebo ibao baba leagwa na mbeche yu kenda wage bill ekethirwe nene ningethira ngavana kena chole bawe na antu banjeo bare agwa kando na manual payroll no tituga na leaganto na manual payroll which is not allowed by the government na ndeto koria ndeja control of budget rebo kuigwa kwengava no kuria na manual payroll nikio tobote kuthithia follow up potwera wise governor akoria na manual payroll and it is not allowed wage bill Meru county ne chekwe kumenywa ibao bau bare agwa na manual payroll na boto ma wage bill nene na rwagirwo gima rutena staff bare baingira menya rwagirwo gima rutena staff ikuona ni ore ku atita ngugi bwega ore ngugine atita ate ofa quality services na mwaje nawe muriterwa ngugi ate ona quality service kwa muriti ngugi akathangika na muriterwa ngugi akathangika kwa wito ku request county government ya andikane bare na bobo support governor wetu kurega kwa andikana twebera atiri ibaringe siasa cia witi na mbere techa guifeva gufeva ke aria wakona faida no tunaija supporting governor akae wa token of appreciation ero no thiria bwega no supportere ende supportere wa no support menya kwa uturiuga county ya Meru ni bati kwandikana bonge kauga atiri county ya Meru yo tomeria vacancies governor no umera kuuga ati vacancies wite o ate chije era yale gochia ibisha ngabana wabati kwamba karante na county public service board bukamba kwitha kithuno kianja mbere umbera ke India ciarwinya nationally that you have cancelled the advertisement that was extremely wrong. Right, thank you so much Manu. Tukiendelea kidogo kirwa rio rwa mantu sasa kuandika na nene county na mono mbije na bori no ithiro tekinyokera ni the young people leo mbethe baba na ibaba yake bene class kege akwaga ngogea and all that nkwigwa madam atarire manto za koreana na mano koreana and all that ningwe tigora rire gento ka ghost workers yes no ithiro tokithikira kana ukigwa taka kumba kodro kwena some ghost workers ndene county na repercussion take takeibio kwe ibwaga nonto wa jure kiu ango ndobura manto ghost worker bari good tu rongo constituency rambumite adogo ndo drama yo batumero kurwa baba ngirungu baba kurwa na tonge bangirungu tuwani muntu gata wigwisi wigoi iwanda admin how we somebody else utimenye nyapta itwewe ngogeni riku lakini noe active ura muntu ura ramare emunene engabana ire kurumana ndene ewandika na constitution nau ande goes to work abeku na kitu kile ngabana abati kuthithia uni ntuko intare mantu ja ngabana ndugire wa miri go bazurire ngabana to IMC ba bari tete brava bakudugani abari tete akitu mtu ale nanda ugania ndindire ya mantu ja kwa lakini otuto tutiritika kwani ndo watega every day utironti kuona ari mbaisi ndio tuba kumenya ndina network kidogo bambirito tuchiomerito tutwandiko ngita maskuru nambere takuriunga ge school ngethira school eu yongo nyete ko itiko afford to kugura karamu lakini no yetu yuchwa mwalimu isi ndi yandika kenda na bara batakuwa ndene school itiko uti mwalimu isi ndi tiba wana ba uta bakothia ngugi cha isi ndi kuritana ayuthi betu tije imanto janto urita rukiru kethira ndo bara kuthia nasi ibete kuthia nasi ibete kuthia manto jothe yakondekana na chipitali uti kuandikwa miru ne kwamire uti antu bakwandikwa uti ngugi kuendelea antu ba agriculture actually uti no tukugwa ngugi chiandikana na inkuona uri kitu gana niko kwa kabisa ibyo to binkuga antu betu bakithura na betu very careful sana baithura na nyangi itene bibi MCAs ugeto kona MCA ukuthugania urari na yuthi bara mu supporter ayuthi bara mu kujaira joko ruirorera Felix Githinji ntuo no kurunga makinga bana ikansu kwandikana na yuthi baba ingi mwa thite nasi ba muandika ba mu supporter na ndo baba ingi ba isindi ba mu supporter na githomba ke yuthi
kwa pamoja a promise ta kwa jeshi tika hapa ke ndo daino chukuma kawira twana to tolali magana 5 akaja kona twana to 10 na wonge mtu wengi kukosoa kabisa daira kawira o kanso kuandikana agetho no mumanyuma daira no rari ki kundiki kya kira kirutatera miru karembe daira bakulingira kawira mwangasa mbi aikanso kangoichi ana betu gakure manu for example kuna MCA wako MC wako rotero rwa governor support of governor orenda gututarire na gutwira generally mbere TV aja inya ari rotero rwa governor utumba gwikyo governor mukirite na ate mwandikire tanto maituga gwe muntu okwa in one way or other for information my brother Dennis for information na ado rira inya kuruga kwa kawira kwa ngabana atauma ruirio kwandikwa rekana na ndika kwandikana inya kwa sendi ya bikibiki iyo jura ndene ruire na utukiuga ngabana ni mama utinya sendi ethera mndoro ire wengoro kwenda improve room ambire inya sendi nya bikibiki yakwa ndene ruire iyo jure kana imbingira simple kabisa burunga bana bati kuthithia kainya kwa kakirora kanju kila kaya kwa thokone gimo giringo mbicha kana mtu approve ambire ndume dentora fulani na kero ya kino mtu MC yote na inanga bana ni mama benefit ndipo kan bi benefit imweko mundo na MC kama tete mweko no biuga ukama tete mweko akiuga no kima baro no kima bamburu baro kwa zapaku akawira ate kujija something no biuga na kutura ngabana ni mama lakini kuuga kitu mwananchi akawaida inyambaza ile ndio ndio kutika na nyambaza bagibuga bagoro karangiri mana jairi nyambazare dharuga ya konga mawalile mantu ambaza cha kaunti antu badika ira ambaza cha mujumbe mantu ambaza MP mantu ambaza cha kaunti mtu ajashia nundu drama fombo joririe au ango temenya ngaingirie mwe angani imbie yeta bunda kwira guru surely county government ya Meru ina problem na kawira mwangaza ndio mudhura my sister na imami okwa daumete dene buri narambu mete ethana kwenda Meru igwa ni akarende kuna atongeria bangi na inywe ngo mbere akarande atongeria bangi untu nare nenderia ntufia inyake no bachoa uti mtu wa mutiko uti mtu drama oyengo iwe aichokere nuntu nanengeri kanya kaka ne murongo tongeria Meru na inya Meru egwa na harua kawire ndene history ya Meru inyake boko chuma kiboko deko kuithia Meru memo munaro na chuma kiboko mumbro ara wondo eta magiye jo yaro kuthithia umegita la kuri ora la kiama chuma tu na ndo memo aichokere amena kuithia Meru na to ara kuga na kuithia Meru na ndu bara bangi bakwambio choka kiwe ta ina ndebe bara tu ya kwale manto amega bakare bakiuga untuku gutiko bona bungu gutiko bua pachoka na ba nengero ithaga bya kuura bangi no me akabero geta kiwe ithano kwenda gukaragika wira no mwanka gutumire kuura ndu bangi akuthukia ndu bangi na nda ai weta next ntukwira ugeta ugekero inya kuthithia atia ekura ndu bangi na nda barabugi babye gutakiwe na nda babye kuthithia bure abeta bamwathe bamwire atiri ndaba na chokari na ndu baku thithia 1 2 3 4 choko gitengugi thithia gintu kiongwa karandi guru uge nago otimangu akonda Meru ndu bakuga ngwata rero wambe gwita wite mutongeria bwaku pasono achwe mtu achongi teku yotora TV ni ete achwe tuigwe ande ko ndone greito na Ruto age greito la posite kwa bageta kwa na Ruto karuto na ungite ora na achwa greito bara sema ndio na Ruto bara sema ndio yo ndio mwata musema ndio uma turo ba dide ya kwa na kwa na example tangu kwa teko mindira rairo musema ndio ni lakini umusema ndio hizo tumdura menya lakini kayo na kwa na kondo aga kwa na kondo sema ni ndepte gabana utemenya Meru na leo bata sema nia ikenda bona no muchwa na leo inyate muchwa inyumbu inyate communicate no ikenda ati babu Meru bona ngothi atia no chwa mtu lakini utike tukithokiria thero indurama. Alright, thank you so much mutagero Meru TV rikana turendene ya mubango ja turingeme tuitagagira mantu ja mwerekera jo county ya Meru na ndina kionega kwa kira nkwenda turikene ka tu makero tora Meru kidogo tuitaitie guru na kidogo kene uzo madam no kwethirwe mheshimiwa Kawira Mwangaza ikanya atine nkeriga gwitana Meru ngogi nkiuga ndamanisha ati isiasa ikwenda left right itukuona mheshimiwa Peter Munya na ugete na kwenda kitu kia governor
lenturi na akedro endezi ba oro ari governor ba ekreto muronge kinya kwena rwari edre to akia ro kudhirwa tugu support muno governor Kawira Mwangaza no tuge governor Kawira katedre to akinenkerwa space kana kanyaga kwitira amiru nguge no ntwari thirwa kiringo ICS left right center kweli ibu kwaga bwana Dennis kiuria kiugo mburia oni nkiurua no tutauga siasa nei intwire gutega uria gukara tigagwa miario na metho twinajo itukuona amiru ibwaere ngavana kura Kawira Mwangaza na Kawira no inyethera na kurukire Kawira itu atiji utongeri kuga atia utongeria gurubu atiji na woni nkiurua from the word go aria ni aterere kinya kuma ntuko cia mbere kethira no mbere kuibanga bwega na akarande obichine na agetikiria akonerua ibare atarite kana advisors bawe bamwathakirira gikiega uria county manager wa bwega county menya mutongeri o county no umuna president uri o Kenya yonthe no president o county kwa una bati kwethirwe na good leadership skills na ka offer good governance na ndeka wira from the one go kinya kwa ngavana atamenyere wethira kwa ngavana athuganirie weno human lab kwa uenderere na ngugi cia human lab cia kweja na makobe na kweja na ng'ombe of which kweja na ng'ombe teka kwe makosa yareo mono kachibati ituije mwangi wa iria na eja na ng'ombe nikyo kiamukiririe ende cia mwangi wa iria cia eja na mpangirio na ndeka wira warega kwamboka randi obichine babangania na antu babangi kinya ng'ombe ibikaeja no atia kwambite otekwa na arengira undine nturene no kaewa na amba kuthithia mubango akankanata anda thara anda pempe riu na ndeta ewa ng'ombe iria chita kweja nirwa kieni ne thokone cieja wa mtu utarithia mtu utena kanata mtu utena eria ng'ombe reta amendia runene na mbeca iri nyikareta matetanja ni example imwe ndaejana na reta kweja na makobe itwona rimwe jeta yakagero inya na iguru umwa no tumwari umwe gwite umwe akajukia namba 9 namba 8 ngogete na mpangirio iute ngoge cia ngavana na ndi wokuye Kawira atere ka achwire giti ate kumba na atije ngoge ritawate no to ngoge cia thirikari citawana hat kwi hati engavana untubuna ya national government na ya Meru kwi Meru county act icio munene abati kuthingata na antu bara bairungu rwawe na county ne manager wana policies and guidelines munene wetu ije kati je nyari tori policy na guidelines ikuga atia kwa abati gukarambe akwewa giteke wake na gitio abati gukarambe obichine agatara advisors bawe na akadikira CECs bawe na chief of staff no tuingwete kiabati gutara professionals pa advice na bakabangania witi na mbere kwou kinyatha kuri atongeria bange bauchwaite biangavana te kugaba kura Kawira kenda uma Kawira gate kumba ngu kate kumba gitike wake umurituira mono kiu kiangavana atio kiumba buru. Right. Nyuma mushamane jogoro gotariria kidogo kiri mushamane jora joro tuonere mbichene twinde katika rore gavana wa Bairi Kirito Muronge na William Ruto president utegete manu currently tamero no ugeito gunekete kuma thirikari nene no uge period izi kuma tukuthurana Meru ne dirito kigunika in one or another kiambere kerite na kirinto bingi no tuthiro tugunekete kiri mantu kathomo mbere uchoke kiu mwere kirio kwa mbere tuthiro tugeta madukene kidogo tuthiro tugeta ndukene ndeke mwijire twachokera kwa twitagaira mantu jegie Meru county ketha ni dirito kiona uguni.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aja ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na maguri ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingire thimo gukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kuri no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no utume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Karibu sana mutegere wa Meru TV ndene ya mubango joto turingeme kipindi kebiri na ntukwa nara turina ageni betu narwa tutete ageni na thuji kumantara mwanya kumarotera roburi kumarotera South Imenti yonde tudre toke kali andegoro central Imenti tudre toke kali andegoro na kuthuja mwerekera jwa county jo kaliata no ntukuma uria atongeria baraga kwereano akinya ogomo Meru ogo kuma thusi monkanto nyeri okethero ogekurukira kakita gako kwa karibu sana manu tugeta itutigereta kidogo samwe arangonda gukuria ugo tegerete thirikari ni thiritwe igitegera Meru tau kabere itore na governor Peter Munya itore na governor Karito Muronge itore na governor Kwera Mwangaza period yu chionda itone tore thirikari ya chumba ile kutwaite gutwa kwa barabara chikuthithwa na into bingi that is from the national government currently the ino na thirikari igichokia njara yogiria kariba Meru kwe manzo jamwe omba nyako ari antu bakono riti geja kuga me dirikare ruto ne tegere Meru antu omba kona riti mo umabura kureo president yatata gera Meru wateka minister tutura minister bairi tuko tena minister banyambene tukana tena minister wa Imenti ndezi tuari na dale ingi mangiri tikobia na Peter Munya wategale ligi tuari na nolo education tu ba Meru nuki baka Imenti na bangi oinde otege kitari na last jali jimu president akitudina minister wabatu ino minister mwakio oruzi uro na legende na itulale na mithika rintu lakini ndo tega minister umwe otega ja PS yes tuna PS badatu indo tega mantu ja parastatus otega mantu ja ambassadors ora grito ara ugita president ina batu tegera mantu ja twanya tongugi na appointment ki Meru nontu ki ulingi bakura tu number 4 kinya kulinga president William Ruto turali number 4 kulinga kura ki government chote chachicha Meru ni tamaina haito keko tuna kurugia 1 million voters na ite county egwika machero hiyo adogani county ile jenara Marisabit hii county ikulitamani president Ruto wale mbele era hilo ndinga kura milioni ngirima kana jaili ale kura ngirima kana yara ringiro ndene Meru atia president
Ani nabati kwithirwa very careful. Naja appointment iri kuendelea ndene Meru ni appointment ngana kuendelea cio. Note muntu ina thina na president. Indi mungu agia appointment cietu ethro ena cio na arafu gintu kingi turi antu betu ba Meru. Nyo twingo batwa na ngoro kugiba baka appointwa atwendane. Tutige gwita thayo twa hewa minister to bego batu ndi minister Kenya. Undi ngari ni ndini yani kutwara sana tungenta muno. Nuntu nyo wateka beteka rintu imai muchore okwa akwa minister. Iron minister Kenya orudwa install always do the best. Achokanja ande kubanga mikakati yewe njona gochoka. Nande inyoro kai wa minister. Ituba tuingo turi Meru tumonete muntu wengo kan ugapointa wetu o Meru. Tudo tuingo tumugaga yesi mwana wetu tukona mwana wetu nao tugere mwana wetu arego choki matuna nenenja amenye anenkerwa kanya neshima re andu ba Meru. Ani kuri nyanda kaya yetu ya minister Eric Muga we minister water amenye inyajiruka nene Kenya kimako gya omudroba urawa mu makira imumiri naye ikanya ka umuntu wa Meru nutu babu tazia to aringe ruto kura ngirima na jana nande agethiri appointment inyere akandi appointment cha Kenya akamenya njehe kura isa Meru jitu metodithia atia tukira umuki president inyana beto baba kaya ngugi abajuke jukumu ego appointia ndo bakuma Meru bakureta maendeleo ndene Meru tuiga gunya tumure tukauga tukarunga matuga angatu ote appointment chi Meru arafu chiona appointment imbi kureta tuchiura ine kiure kiu appointment ya retore kwina matunda rira mubithika rari waziri o agriculture imbo awingana turetera ithoko ingana aka imandu angana athithia tugetha twitara gitu kina no mwanga muntu wonge ukanengero kanya ndene Meru nya appointment no mwanga tukajuke jukumu yo mure biuria abati gotwira iba Kenya tiba Meru. Right. Ipo Yes. Ampo ngogere Manu jaguaria kwa mantu amathongi na kambuge batio tore a Meru tau Manu itwaete president wetu Ruto kura inyingi muno na tumuringirete campaign sana na tumwenderete muno ende na ndi tutikuona itu agitucokeria guoko uria twamuringirite turiona aragarukire kibara ba muruma ibotethia muno batio tore a Meru gatwire president wetu ati tuthithiritie bwega na riria Meru nabo baumira kuga itongerwe twanya twaritingo githirikari nene muno ya wasiri leaders babange ba Meru ibatige kuona bau bakwaria jabo bakwenda faindika muno no tuituonete riria ya heshimiwa bamwe baraugire Meru etete tabwega nete itwanya twinge bangira bo bakaumira kuga bare akoro kaba kwenda Eric murithi atunywa giti batu tugitaga uria gukwenderea Meru twina matu na twina metho na itukuona atongeria barate kaba kwenda Eric atunywa ministry ria kaba kwenda bangi bongerwa no tuitujira twari na wasiri mithika ai ministry ria na muno ithairwe kieja wa mbete nyingi na niwe wi aringi umba gwita nguge muno agaitiria Meru ende ministry je mwana wa eto ya Eric Muga ya roje tena message ira ya agriculture yona kwa utokongerwa nya wasiri ungi twenda mwana wetu Eric na kare o iwewe ende tuongerwe bange niwe a Meru bauga na ndi akoria Meru leaders ba Meru ibara ye siasa cha witi na mbere sisi ya guchiendithia yake ari ori na kuringithania antu mitwe antu bauga itongerwa wasiri niwe bakwenda tongerwa wasiri kasiroti ingi a Meru itoringe siasa cha witi na mbere tia guchiendithia ke munene fulani kana kurumana na twendane ibo bwega sana nkiura yo au goria au no kwithirwe nandi nyarais no ithirwa akiona Meru itaka tutibangite itaka tutubangite nyomba ya twikyo tuminyako avoid na Meru tuka anto batikwera Meru tuke nya ogo mukuru nyo kama manaru ande nyo kethirwa wina antu ba kwendera nyo ukona ukamwa kugura no kara gutakugambia utimwe atia utimwe kurugera nyomba utimwe warugera nyomba kuria nande Meru nya twingwa thitu kwenda gukira atwena na twingwa tugwata na twingwa twikanire na ona kanya au nyo nkarungama uro ona kanya PS ba betu nendo kule mukuru kwi muntu host PS nyo mwaja ari Meru baja Nairobi twinabo pathatu Mbero inyo moro o host yaja eja aria yari Kenya lakini ari arugewe iri tana mukona bakichuma moro kwa nara TV na chaka lenjini abako ibanga abako ari Moses kurio mona na ari ari nyabasi ubona ge TV re ku
tege TV chia giko aba kuibanga bongo be national yes minister national lakini roko batikurirwa raba umite mtu atibatikurwa raba umite mukuru na bibi to inye to kanekero na abo minister baba bangu ke 22 to minister 15 tuino to to email to biye vile bonete ki minister kiriantu baba bonete ba ya minister ko to kendra biye vile kona utiri mero beneficio mtu aleta karama una kura nduire na ndo baba abamu barare minister ko achore bakwa ile bajugire kona kiteka minister inye gitore yaku batemenya gitore yaku nandi nkuromba muntu wonde andenda muthako amba kuthingire kanenje ka yujo minister umugao ari ngire kanenje ka amenyeru yo ikimiru berema agara ona mumiru aki aigo nito mumiru inyaka yo karunga makeje mumiru na irobi utukale twingoro kona jagu inyaka naka koneka na kao kamwaki pare arama ministry na finance ukeja munjaru pare menyane hao iu ni hao na bageta nalo kayo muntu ajotanya gijaru ai nge diriru ora lakini mumero wakinya aba bisisi aba bari na aba yugoge oaje kemero age ora weke ugakaba wingeri kendo tajo mwathi na chiaku yo mutumbura na tena kinyira na nenda aromba ni munduro kono opportunity amenye opportunity ni ontoje community opportunity ni ontoje na rumite na nengeri kanya kau nundu bari yigira ide ne meru tweshimiana mberema ngambe kwenda ngu ngiri to kwenda good iko kwega ko uoria kethera raisi ta kuona je kameru ite gwatanirite tugere urio matamono imunene kiongo kianja no matamono lakini aketherwa ate kumba kugwatithania nja iketherwa yaragene menya no ewe na thina bwana Dennis kulingana na experience ira twene nye muturire kwirio mtu amba kugurana mwekuru akareta thina mono akarirwa imwiriga akarirwa ichibu akarirwa sabuchifu akarirwa ni antu banja akarema akanywa na mwari moka kwao na ndi ura thina Meru County ura oremi ni utongeria na kugwatithania antu katuria raisi wetu uju imunene othurirwe Meru ngavana aimwa tote muthurite kawira imwaro bayanga sister tote muthura ende raisi kamenye kawira karemwa ni utongeria aremwa kugwatithania antu aremwa ingugi na ikyo gitumite Meru na nditigiri nyuma kimaendeleo itigwita bwega na ndikethera MCAs ibonere kama muimpeach katuria raisi wetu netikirie impeachment yewe ite thuru ongieje gitini kiu turombe mwathani tuge ugu agetithia Meru bwega miaka yewe itigire Meru yone maendeleo president na jaji wetu mkuu no Meru aborie Meru tikurega umama kuga lakini tuka Meru ina thina ngavana na thina lakini uti minister kumone to ingavana munduro agankonda kurungama imunduro kwa wangu ina national atikonda kumone to ingavana acho te matunda ja otokithura ngavana tukena ngavana atikuthithie inya wona ka waziri ujimbia tumeta munya ari na inya mono minister uje munya atetonga ihuru atetonga no munya kwa waziri wamona nchambe were mumanyu impuru aburi mburu agonda kandene embu agonda kandene nana bageta mechema nye majani baka meyana kare to kumanja impuru nakare to kumanja na tupandu bangi akageinya amezeka ino ona jirunge tano bitu miomberwe au niomberwe na ndiro mabundo ona opportunity actually oni de fair buga atugatile ko kwa kama mwera rugo atukaria uma inyo to kada kongonganya atuke discipline tuchie heshima tuingwa atukarana tuingwa na tuenda na tuingwa thank you na ingwa na dena ndo wale magoto tukija kuona kanya ingwa na tuona kanya lakini tuona kanya atu heshima ndo betu atukarana ndo betu na uningo supportiria munyare waziri inare anainya na ingo mwekira nare anainya no tunakarete na ndo bawe naona nyaki appointment na kana na appointment mzuri nyane tuona kanya tuongerwa kanya kangi actually atu watakanya kau tukagwatire twendane tukira ndo betu bamiru tujuria miru nugibwa maguru tujuria miru ndenda ngara ndiro mama mizire yetu ketha twina inya yale ewe wota tukamemena atu ndira ndo bakari uri ibo bakwale kimiru
mengine ni yetu. Mubwega manu Tugerikane na Rwanda enda ongera tuli. Onda Uganda itango ke national government na devolution ye kweja twambaniria ni manu kandikania kangwete kau no twitugire muntu akathithia bwega nera wa ibwega ari atireta bwega akerwa rekebisha na akarekebisha kambuge devolution dire yejire 2013 ngavana uria twambaniririe nwe Bwana Munya katumwiri bwega no tunetete bwega Ministry of Health tutari na complain kinya nini ndawa itaura sibitari na mwaka 2017 no tubwango gie Munya ndawa sibitari tutaga nini na into bingi bira toitabyo nguge tutaga na kinya rere mechare charachara irwa kidogo itweja tukaraniria na Bwana Munya na agatwitikiria agatwira rimwe mbeca itari risonaria na nkabure by this date na ikariwa kwa atwire ngavana wetu wa mbere wa Meru ibwega no tubwa kubanga mikakati ya Meru no tuno bangire mobichi abanga ministries abanga systems na ituona ngugire aritere twire ngavana Munya ibwega na ituje ketha nenderere 2017 gweto Meru iringi kuraja gukui kwa mburi ya Meru tugitara na riu ringi ito tutegere bwega no tukuthura. Alright, kile manzo zo gima kidogo tukwenda tutakuwa na a lot of challenges. Nyana roga zaka ngathiti na aro na itarita manzo ya challenges wagi bondawa chancha mochiana na all that. Ugutarire ugakagita kauro ari governor mbere Mheshimiwa Gatirao ugogi morabwari governor abaire kireto murungi atonya nyabuba jukena ta perspective kagite ne kaka twina governor badatu kabira mwangaza Mheshimiwa kabira mwangaza maybe no ogwe wetaga era kinyama tuzo gima gukaria ata as we speak kwena maybe changamoto chiroka kiogima bomwiri nene account kana manto ja sawa still manto ja tesawa Bwana Dennis na uni kwija kwa na aru aikwariria manto jogima bomwiri no tuthina ira twatigire no cio ciku aritinguge bara ba kire ogima bomwiri thai baba inge ne arocia na tano cia na betu ko ibo twira thina iu no icigiriku tukwariria manto ja staffing wa andikani iu itwariririe tutechokera sibitari cietu still itena ndawa na ndawa ni tengawa millions nyingi cha kuprocure dawa kuma KEMSA na tukona kethi health centers na dispensaries ikabangirwa mbeca iria ukona dispensary ekwewa ciringi 200,000 ukerwa in charge akerwa onde ndawa akaonda ndawa cia 200,000 akareterwa ndawa cia 50,000 akerwa iu icio ciokari available KEMSA na kaingi ndawa iria cieja te ndawa i antu ba kunywa ikeja intobira bitango gisibitari iria twita nani pumps ukethira tureterwa cijere gloves syringes bandages icha kuoga maronda na ndem mteja ajetwe pneumonia kana ajetwe kibara kaka ewa bandage that is very wrong ituone tarira governor wetu kawira commissioner ndawa aria county offices mambox jaugia undoja kiringa wa mbicha kalinde alanda kalinde ntegeta TV indona carton siria ira nyingi ciena gloves ciena syringes ciena bandages ciena condoms mukario Meru iute cio ndawa weta sibitari wajetu obati kwewa antibiotics za moxero sufixim kana pana ankwaria umana ndekenda mumeru wengwa menya tendawa ile ciaringa wa mbicha imakatoni na ndekenda kuria ugima bo mwiri baria bari in charge rira ndawa ikeja kairi bakiringa mbicha ibaturinga ire ndawa cio gwa ireku kana bakaringa delivery note na ndombe ngavana na ritinguge baria barungamirite ugima ndawa cia kinya sibitari kinya mbondi nira weketha irwereo ikareceive batige kuga ne aritinguge bendagia ndawa na the real sense utendawa irio urenda kuga tono body zo kanya ka receive nyameriji madam kanake rena ndawa cia supply irorire yuma KEMSA demo batithara baugite inyire bakeja bombo boringira thimuru kire babwira tugakinya tha mugwanja ndiomba kwira mbondi ije renge babotiri menya tha 10 bwinga sibitari ina ciake uka receive lakini omba gwita mumbundi umwe baire runene bagatega lakini nya batega wa mbundi utegu bakabithia akwenda kwira Meru rebo igwa ndawa kaingi ikweja te ndawa panando amoxero ina ni pharmaceuticals into bingi bire bitumero sibitari ende te ndawa na ndi tuge
ameru ibera wabwega indawa ire kusieja na ningana kampeja ne example na umpumete abo west sibitali je Githongo ya letara mekebe 5 ya moxiru ikaya ya no ntuko ingana ntuko ijere ende anta bakero ndawa ni rejere umeni bweta bonyo ndawa kana eja moxiru aki anto bonde bara bakulikwa antibiotics bakaye wa moxiru tibati kweja a variety of drugs uria tuona thirikari nembere ende kuri ungi na nde bauga KEMSA ni akiitikiritwe kwithirwa niyo ikureta ndawa ndenda kuria thirikari cietu cia county of governors baranirie na minister wa health kwete KEMSA akigu supply no tukaingi KEMSA supply ndawa iria akinacio mbere na uria national government icha supply onye babeta wa meds ngoria county of governors bagwatanira na minister CS wa health bachokinya meds nikenda ndawa iria ite KEMSA chuma na uange mens ndira igwetete bwega na ndendariria antu andawa county yetu ina mathina maingi muno itukuona ariti ngugi bai complain sana mantu a promotion ya 2023 2024 kwi mbeca cia agent cia promotion ariti ngugi bata promotwa policy yauga tukiuma national government muriti ngugi aandikwa abati go promota after every 3 years pamero county bate promota monka rero gakinya maximum ya kithomo kire uthomete kwe bagakinya kei barungamire au ninga wambe uthoma kwe bagakinya njai kwe bagakinya ero na nde bamero bate promota kwe baandikirwe bai bakothiria miaka 10 bata promoto itobuna no ana bantu na nde ngavana wetu tumire ni policy cha national government go promotiana nikenda ndira bakeja kuritaya bethira bena gantu gakega na bethira inya bena motivation na morale wegwita ngugi kenge ngavana mbere au madam kanake tukorirwe nkwige tukuna ponjo kana neki manzo ndawa yes ndina point ndawa na ingo na tuchoka national kairi kidogo mena tubati kwa lekunzi ndali gari chetu sure manzo ndawa kumanzo tubire ngavana wetu atamenyere mbiaye ako wangabana atamenye ngire tetemita manzo unaremi kawira atamenyere myakuna mukuru nyawoni menyande na gione kiyako zairo wambere ziata no magodo ina aroka mamira zairo gochwa kura unandura milio bati kudhiki no bati kwaria no bati kudhiki lakini ochinda kura no bati kudhiki wiji ko manzo ga stop drama bite muginandi ngabana atamenyere igitare kudhira nandire yawe yakudhiria kwa kuchwa kura ibe to mwana renya ntuko kwa picho kwa we mureka no alinga ngidabira bye kenani bye no tupata na stopping bakudhiria mugie mbio campaign na ringa bana yakudhiria mandonda wajeda amenyigira ura doitu kawire janga ikandawa kale mamire sorry kawire janga ikandawa murorongo ara ubishire cyanga bana kwenda wa ikathuka ciariro iriwe kushiko na wiko fridge aneke ndabona ndurama ayikenda wakaini yaliko bu alonjinda wabona miro yothe ubia ile alinga kendo na nena kathire ngwikurukie ekingangi tunakukira bai atuko maina onkabana na kingangi kegurukire ndawa itathuka kwirigite ndawa cibitari ndawa itaura mwanga na arua au weakness ya mandu ndawa kabira tame na atakathiria atije na atakathiria mandu ameshara cibitari na atakara mandaktari atiga kuthia bura we nguge we thaiji sarakasi ibitu bati kumya stopping ye mandu jai tukuthira siasa na ndio tutonya kugine twathira ndawa ajwe professional ya baba no kuigwa ya baba ndije mandu jai rothi ya baba apa yeki akui sure bumwereze myake gwatura national government bwa county government na tabo improve mandu asibitari nukona kawira o family we no yo akona nyeru kamera mandu rothi no ne murega baichu asibitari akari yechu kuge kungania kena kiwatana agera iria ndagari waba kadithia no na ndawa iboneka cibitari na ndawa ngure murega baichu na ndaga professional ndawa murega murega thete na tona si ame kwe mandu ya mandiko nuko nana kita cibitari kurang ndagari na kubaye desa urana hawi kuoneka cibitari ura wakaba no tena wana na kita kuge mandu professional bio ndagari ani no to kuga ndiri gavana wetu na menya myaka na ire gavana amena ndi ethi mandu na department ya rothi kenda mako gwithia nguge rothi bua ale the professionals by rothi ethi mandu ja agriculture ale the department mwanya nikera to budget ana ni kare mandu ja national government mandu na ja national government uni buga mero tuendane murunga tere die kuringa na isuri mbio watharaka mumiri lakini kidha hizi tukuchokea itu chokea kadho
tuchokia ngatho ni tutaitu na deputy president wa Meru na nani rugera bati kutho kila wewe nene ikimiru akitharaka itukoereano kwa tunga point kwa kuga tudiria point hiyo wodi ko yanto kwa twari manto ja sani ba Meru ukateka mweko mtuno athura no tongeria atukuga na ndi kuhibunia nandi kwa division dripo ino kinyire kindiki utura naro kona ndi bakase kwa kana ni bauru barari kitene ukejo kona sani ba ikubari ko ba kokiro ka bandi maji timu ndo tiko bandi maji paka nege wambeja ba ko masako ja sani babao ndwimo igekiro cia Meru chikaina na cha iko ikaina wa inkuromba kindiki nandi arete biche Meru ki national politics ede imanzo ja sani nyeno imo chetu ja mekiwa tutokayo bandi maji Kenya no meta munderu iko ndwimo cha iko lakini bandi maji bamenya na ongedo basamindu no meta baka ina ya ruru no tuba ba structure bage heshima jamu iko na nduromba heshima leto leje kidikande kuta Meru then asani nengo chokera mujumbe wa bure monore dikiri nontu asani babure na leta structure bure mantu ja sani atuba bakolo ya ba ndo odheri ipo bomba kuleta ambiche Meru wakati ke standard ina heshima ndene Meru. All right. Kawi konkwa na turikia kono mbango na turikia totari kiugima kidogo igetho ngwando kugitare au turikie na ewe national guru tukirikira onto nyama da tata gwetanga turikie buruma madam kana kema toza ku challenge yo gutari kiugima tweta kenda watu takiri promotion anto kwani kana ni sare yes no tukirikia au nekenda turikie nandi na uga bwanu kuinde kiri siasa cha national politics na county turikana no gima unandi urikire ukiugima ibo bwaka Dennis ugima ibuto gweteta buna mbere kwariria ndawa kwariria promotions na ndi michara gavana nacio maiya kuria michara bwega ende gwitu gitawa statutory deductions anto bagi bara bajukitie roni banki mbeche iria ciagitwa itegwikwa banki na ndi muntu nyakenda gutop up karoni kawe atumba gutop up kana jari muchara jurachereria na baichoka skuru muntu akenda gutop up karoni kawe atiomba gutop up no tumbecha itekuriwa na ndeka kethira mbecha ni igitirwe cia nduni na aria angi batigwikwa ichikawe no in time arafu kwi no kuona kwi na dispensaries na health centers kwi mbecha cia ejana wa kuma county government thirikari nembere cia ejana wa na yeijiri mbecha cietawa HSSF Health Sector Service Fund iria dispensary ira kana health center baita chongugi kwenda kugura twinto twobichi kugura into bya kuthambia thirikari twino thai itaeja na mbecha iu icho beka yani renovations gwaka cibitari rangi tomato tura kidogo kidogo tura tuthegwa twanja thirikari ni etigire kweja na mbecha iu cha HSSF na icho ciareja inya kashos michara kashos bale yako na tubecha tunge tutawanda ninda twandona ciaeja no twice a year indona ndaninda lakini with this current regime ciejare muri onka mwaka na igiti ici bati kuriaga michare kashos na kugura into bya kuthambia ciringaniri na HSSF ire bati kuma county-ini with the current regime dieto riu HSSF anga batirije ikyo kugathira batithingata policies cha national government kana cha kabera nte kumenya no to bataeja na mbecha iu na taba ku expect dispensary irani kwenda gwaka rangi kugura tubantu twobichi ku tumanto maina batura tukuthuka mbecha iu tieja nawa na ituije in some dispensaries iri tukumba collect tubecha kasho siba kuthirinya mwaka batiri muchara kweli mutongeria na kuthugania bwega mwana omuntu agitango gene fuma January to December atari wa muchara ngabana kethera gotije kwembecha ciaja na dispensary na center sigwetwa HSSF nicho kwe ciejanwe ndinire nethera ija twice a year 60,000 ichi eta dispensary cietu na health center nitige kweja county ni ikagitwa na county yo ina mbecha county irewa yetu irewa 12 billion boja uria county ingi kwewa Murang'a Kiambu na ito kuona ngugiria irungu kangata gwita Murang'a ito kuona iria wa matangi agwita Kiambu na rewo 12 billion ira Mumeru uteko gito to gwitirwa Meru
turombe tuthirirwe thina ireku nikenda miru ikenderea na mbere. Alright, ndo mwerekerio wa kidogo mbere mathaje tucagwetanga ngethirwo nkibonekera kana gakwithirwo gita uge bwenu bo muthia kire manto jege county manto jege national government uga bo muthia kire mumiru ro gutegereka gitana gaka tambe nago mama. Ibwega sana nento bakanya gaka na tuko interview kubwa bwega yambiri atubeto ba miru ibwega muno kiranda aromba muno ni amiru twendane na tona opportunity tuwate amiru betu na tona opportunity nyate ene Kenya yonde tumenye East or West is the best tumenye na otobati kuibanga ligatoge heshima letu na tutagarubiwa ne antu bangi beguru nambarerie deputy president wetu na kure congratulation tona nafasi yetu kairi kure congratulation tuko deputy president lakini Kenya kanya kau nyethero le deputy president yo Kenya menya ara umite imiru na itukwende heshima nyaba tumenya kana turi amiru tuikanya ne kau no rega kumenya umite nja omba kumuti ne heshima ali jichwire heshima ya kujanja wakaya Kalonzo vice president au makawanya gutira uji au makawanya gutira barabara menyera uja kwa deputy president turi amiru utemwero turaigwikanya turaigwa twina giti nara iguru atuigo mwero jo ndanja ndiguru ita nara ruma wachoka miru o ruma wachoka miru kenda nara uipendekeze iguru ndiguru na tutina inya choka anja tuigwe era ryaku tuigo murojo waku nikira tumenya twina inya no ambe kwa twanya twetu na tuchukuma ya rungu nara iguru are manto national na rungu ketho no tuchukuma na rungu ikena manto yetu jamba kuzaja kibya na mbugibwe kan miru na kuna haja tuchoke twinde twina jukumu yote dia ndo ba miru na ndokora nafasi hizi ambire antu beto baburi constituency na mono na ambu beteriro rera mbere twendere kugwatanira twendere support development twendere kumenya mutongere rombo tuletera maendeleo na yake opportunity thirikari oneka tumbe kumira kumenya thaiji basa rese mujumbe chamo shimore dikiri chenderete kunenkanirwa rujo mwaka ndeki 17 kadire kunenkanirwa rujo ukethwa kwina kimbo kiambo na nchoro ibora location ino basa ligachogwa na tariki 16 tichoko githidi na ruire location tariki 17 tukirekeria tuchoke nari location na rorera location na ndukweu ukethwa kwina huduma center mando ja shina sha ukethwa girenje store na mando ja ibandera batani ibande tukucho kwa ambassador program hii endelea tani katomba kondra bwega na mando ja ngira endelea na ndene buri constituency mando ja hivi betu mando ja ujuzi mashinani kwa hiyo ndikia jene kujukiana bara short courses badidia course kena bomba kota skills bomba kodidia mugi bomba kodidia course yao na njara nyada iPhone iko jukwa jukwa uniform nene kena tomba kuchukiria na mando ja tomba kota jagirite ne kena tomba kota tukimba kukaneria ndare ko hivi kena tomba ndo betu betu bena information watu mbote tani mono na wandire mu betero yiro rera ambure thank you so much ndo bakwenda kukwatanira na kuendelea kulinga siasa china mwerekera siasa injega na turogira siasa chero ile atochinje tu tukitango gitwite tudo itukwenda gukiria mwananchi kawaida ndio watu wataleta mutongeria ura wigithine ndo no gukiria nyaba watu tukwenda tugenda tuna vision atu tugukiria maisha yetu cha mwananchi kawaida na ndo beto baro irorera ngoro baba ndere interview arange tira kunde baka tegeza kugitukuma kuchukumira ndo beto baro irorera no 2027 manu ure aja ena gioneki ya gutongera ruriro rera na ndi kwenda gutongera ruriro rera kambirite safari ngukiria uturo kwa mwananchi wa kawaida na ndio mambo beto kwa ruriro rera 2027 ndio hicho kwa kwa musimamo leo gutongera beto kwa ruriro baranga yari kuna baba kuna gira diure di musimamo cha mutongera wedo kwa raini yeku wedo raro kwa riojo wedo akiki ya kukinyirire ethano onekera mwerekera inyeke tho mwana nyoro wa gutumira kinyaru ethano kaya opportunity kona ngugi wokaba mugera yure ndo kono nyiri uringaringire tha ingaba nampe kanga nayo kai kwande kwa mdaktari kayo kai kwande kwa mtu fulani kauri na ndi kuro mando beto baro yorera watege manu bwe kana njira agirete tumbe gukira rurorera tumbe gukira maisha yetu tumbe gukira mando jange na nti urire tuwe kuthiria njogeria mheshimiwa mpuro abore katho nyingi sana mpuro abore muntu wete mtongereka nenjega na mheshimiwa redikiba turaba kwatanirite mbachogeria katho bebo bairi na jumbe bau bangi na mbere mpuro ere kuthwa rungami na ntubatika east na ntubamiru mpuro na ethegiro regetu kamiru na mpuro akagwa antu bamiro muthikaire sana muguro unaromba kwentu kunde etira twari no mahali ntethike ye manze mbona twambia kuromba ndauga na aru antata ye mpuro etira drama
ndona muntu mwitikio mwatho marungu na mwire mpuru endelea kuromba u endelea kuikira miru ngerekane njega nondu tu otwira turi antu ba miru kureka kuria na ndurega kuonekana kuri kariu endelea kuthithia mantu yangu na ugitethia ndona tajukite mwana na ala tigane east na mwana na aratachire muno nundu otega njere ni rari njari very ninde na ndona ajuke mwana na murira ngiri for the school na nya unda igwa tajukite ndona tongera bu tongera bu bakuthoma abu endelea gutira antu ba miru endelea kwenda antu benu endelea ikwareria miru mwanga tugeriri kila kwenda imiru tugeriri tututuri antu bena hinya na antu bena heshima leo. Thank you so much Manu. Madam Kanake nwethirwo na uge bwa kukire akariba miru na kina national tukire ikirande aibo boka bwana Dennis na Manu akwaria muno no tui musiasa uni tui musiasa ama profession na ndentiaria sana kambire antu betu ba miru katuonete kwagirite tugwatanire na siasa na professionals na other leaders gutegera uiti ngugi bwetu bwa kaunti ya Meru no tuimbugire tukiambiria county is ours, county of Meru is our business. County ya Meru ngugi ya karabwega itwe twa karabwega yarega gwito bwega ero twe tukaria thina na ikyo gituma tukuona kwagirite twaririe uiti na mbere na ndi kamburie County Public Service Board na MCAs na governor wetu waandika nibwite na mbere ariti ngugi ba cibitari ibaandikwe ECD teachers ibaandikwe agriculture sector ibaandikwe no tukenda ana betu bara bateandikwa batonyekere agriculture sector na bone ruore ka agribusiness na bachuro market governor abati kuthenya ririti ikundi bya antu bau bethe baka trade na bakaewa mbecha cia gu start off tekwithirwa bakithia chinene gansinge na iti utethia no tuteka youth bonde bakaandikwa tugita ki national government akoria rais wetu ituigitwe kwiba appointee kwewa twanya twa permanent secretaries atorie rais wetu Rais Ruto na giteo atwere Amiru banganona as permanent secretaries na boto Manu insist kaire bae wangu gena aria ki national government ibaitere ibarikane baumete Meru tebeta na aria Nairobi bona inyamu Meru eta mukethi nyamu gachi erinya ate kuigua bare bakae wangu gena aria national government baitere Meru ngugi na bagerinya guchwira na betu ngugi bunge bore mpomba ko request kindly kethira matunya tukwaria batio kinyira Rais Ruto wandani bawe anto bawe bare bamukaritie kana bare bagutanira bongogi bakina Oscar Sundi ngweterie twante ukira na kamketi kali to kamketi ibatie gu insight the public kethira ibaije bakaiya kura 2027 ibakare baije bakaiya bakire betere gitari urekinye na mboria na president na giteo kinya tena ala national government itokuona ora Kenya guta na mbere turi athomi itokuona na itokuigwa katoria rais wetu na giteo na form IEBC ja ure katibe ekuga kende ekethirwe kibango ora kwagirite ikiregister antu ba kuja kulinga kura bagetaga boundaries na mantu jange jara bati kuthithwa janara tu MCAs bakwire MPs bakwire what have you neki unto twanya tu tutaingo mokanande rais president William Ruto itokuria na giteo tara IEBC another thing ore tutegete abduction si kuthithwa itwene icio ciatumire Mumiru wetu Japhet Koome erwari saini lakini nande gote mwanya tukuona Koome akori saini no ngi ureku Rais Ruto tukuria na giteo tucokerie mwana wetu Japhet Koome no tote mai yare ajo gote mwanya jo awe no ureku kana utare Mumiru ngi ibo bwega acokerie MCA wetu katho wa Abotho Guchi West Patrick Muthuri no tukwangu geritite na thomithitie na mono na uba support endereo mwathani amutharime cokerie MP wetu Mheshimiwa Kirima Nguchine no tukwangu geritite na transformete Meru na transformete Imenti Central na iteta ngugi mwana ma school na Rwanda National Government na kite kambe cha chigo chionde na kite police station na bakirite ofisi na nyumba kadha kwendeleo mwathani amutharime na mborie anto beto ba Imenti Central na ba Abotho Guchi West
bachiumerie para area Meru ni yetu na Kenya ni yetu ngo bwega kigero gya gathigite Meru tubati gwikira Meru bwana Meru chukuru ciatu cikurukite raundi sana tuine rarere dongi tukona Meru school tukona yani standard ya Meru ni kuiza tubati gwikumia turi a Meru ningwire tubati guchikumia na ningwikumiria chukuru cietu cia Meru na naikumiria chukuru cietu cia kidogo nitukukumia chukuru cietu cia Meru na mbikumiria chukuru ciako na ningwite constituency ya buri mono ndiriri na ndiriri boys nira nikitia na ngugia kana university nanchoke kale nchoke kwa nchoke nkonga chiri chukuru chabo ile bwega ruiringa os nikitiana more than 40 ana university day school chetu chiri bwega itongere tu chori rosa kwa school ara mumeta buruntu rene ni ragidi nyabona ana university baba inge bere congratulation na alimo betu principals betu bere congratulation endere kwethwa boina unit na kiamu tu kinya kwethwa tuketa school chetu cha Meru Chikedo itongerete ndene Kenya. Ikionekana tu ne kweta ndene Kenya. Thank you so much Manu. Nde tariron kerwa madaja tu takaza gitoka lakini tokaza tu boita kaina. Twari mantu zo gima twari mantu za mbe umbili kinyana au mashinani na rogo gweta na mbere. Nengo tike mumero akwedrwa akilani kento kimoka na beki rorera na arua. Na kinya atongeria bonde ba county ya Meru. Bara bedri tabagitutagera rukirwa na arua. Ingwitike ba kumenya na baigwa county izi mwerekera zayo. Izo kariate. Tukada tuna rorero rinkona tukiendelea na rorero kaire kimegedete no tekona rorero itakatuza rotarira tukeda tukiendelea kaire lakini ntoma baje tuna ipindi binge bila bikada bikeza rotero ronge tukada tuidira iri yau na rungo kare na gari beto kuma rotero robere Emmanuel Bundi karibu sana, thank you so much for coming na bona kana madam kana kia asante sana pia for coming na bona kakita kake see you thank you very much I salute you. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ire kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na ringi mbingi ro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.